Kawai kasamlakan thai kapakat kendai senam kakarta kelak syalik dusman haki runar kibam syem itu setia kabelajar mentang setiap kendai tering nailu ajar pulai katkom kecing itu ke kemi jini samla laong bahak kapol kendai beji ne kendai steng kani kakun kelami na yeng nak senong Laberton East and West Kazils District manlai cakap skol kabakapuli ha mau kelai higher secondary school kabajengai kumba 4 kilometer yai katkom kecing pasiau kakun kat bakala kami laong maria poi halinti kirunar kiratan pok klau balik dusman dak balin tamau ke durkmat pat pen ab dak katrari kani kasamla komta ini samla la pen kit civil hospital mairang henrei nakate ka civil mairang la pen kit normal marshal civil hospital shillong ban pak sumari ini samla halor kani ka jingja ki bayeng kla dapan ujol ijahar hamairang police station bat kila kerpat ban le kham koloi ban community runal ban anda kila dawa bade ban pen shitam kat kum kikindon an ya kani ba khana menem step te kamut bande school ka ya habia dah jat kan school mal pakar kan jengai te dala ai ka ong bangai ya kendu ya tawai brio wan bet mat khamat tu te ukli ya ka ong ba phi mut school no te makar ko ong oi te tai tanno ya ka saklau te ndak lah kendet no tapat ka ong dan syura tawai ti ong ya snau ba sajarong don bay keren tidak don bay keren sajarong pat ong sa superta tak kisalap tak nak skor tip jangan tetang kita kan kilometer tip kilometer sejak kilometer sejak dah kejat tidak di kelas tu lau bertul mau kelai higher dia kata te nomor ini kena rupak plan temo mene ong itu nomor ini bong sang te itu ra berura ada siapa merah kan baje itu kan dah steng lah dan sama por balik sekolah teh kidon ki kena sekolah para kena sekolah badai paradong parathan jong kaneka we ka khna apo snong Laberton East and West Kasehel district te kani ka jingjia ka jingsha le ben yaka ka jingsha pen mensau yaka daki tari dai mau haki runar nakaling jonga ngasngobat penram cur bahaya kani namar ba ngai itu ithau bahaya kani khna kadang lek krastap kadai ka khna ka batip ru tu play kadai ka khna ka badon buram ka badon akor kadai ka khna ka basisur sidur tenga itu ithau bahaya ka marsnyo sngo ya kani ka kubor ngasngo kundet bat namnang syu ban ong bakumno uru trangsnam bom don syu kata ka mansim jingat tiblam yaki kanthai khna mandale deng le sangsot hadu kat ni alalai senran i hadu postal alalai senran i amna syu ban pek khmat ban syu ong ba hadu kat ni ka jingjia tengah penrem jur ya kani ka jingle jong kini kerunal hadu mentang impat lap sabut ai nakaliang jong kasnong Laberton idang yale ban thwet ban wat kia lum snong abenta ban wat ya uru transnam ya uru boman ba penjot ya kani kam ya kani kena rei ngadawa hangni ba nakaliang jong kipulet ba kidai ban le stem ban wat yo ne brio bat nakil labru kidai ban pendon kam ta aktir bakhlai ban pen stem kenang bakum kini kijaj kenum jiasu hadong hathan jungi kenum jiasu hagana ke area ka jungi ban keren ngasngau kumba bathai ka sadam amar ngadap ta ka jing sngolam ka jing sau sne ya ini kena bapli hapdeng ka jing sisur sidur jeng mut joi ban lek puli hapo mau kule higher secondary school dam kule kelas 12 teba puli ha ka jeng puli yai juyai lenti man la kasni dak kejat nasional Laberton semua kule henrei hause penban tirunar kibawan ban dusman yaka
ki penje hado kat ne tena kaling jonga ngadawa kebor jong ka ai bat kebor jong ka snong bat kebor jong ki kenhun sang samla kenhun sang balang jong ka motarshan jong ka dong jong i borok kawai ngin mi sekmat ban dawa bat penrem ya kane ke jingjia man penrem ya kane ke jing sha le don bo tang katai